मरुओइबा पाउसिंग सरकार असिना था तरुकी मनुंगदा मणिपुरदा लॉ एंड ऑर्डर की फिवम हाइनिंगाई लेतना फगरहन मंगमले हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेना पुलिस रेजिंग दे की थौरमदा हाइख्रे मणिपुर संगाई फेस्टिवल भारत की प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हौदोकलगनी मणिपुर की गायोक फार्म सिंह इसिंग इसाउना कयारक मंगन ताहन खरबसु मियामदा चाकौबगी nga marang kaina phanganaba government na thorang paikhatle amadi Kaksing Khunau College Umathel na Presidency College Modbung Bumaithiba piduna Manipur University Inter College Football Men's Tournament ki champion oikre खुरुमजरी ISTV की मणिपुरी पाउ मियंग ताबिरिबा पुमनमकपु तारामना ओक्सरी हौजिक मपुंगइबा पाउसिंग पिजरी सरकार असिना था तरुकी मनुंगदा मणिपुरदा लॉ एंड ऑर्डर की फिबम हाइनिंगाई लेतना फगरहन मंगमले हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेना पुलिस रेजिंग दे की थौरमदा हाइख्रे अहानबा मणिपुर राइफल्स की परेड ग्राउंड पांगथोकपा 115 सुबा पुलिस रेजिंग दे की थौरमदा डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर वाई जोय कुमार मिनिस्टर एमएलए पुलिस समदि सिविल की मकोक थोंबा ऑफिशियल कयासु सरुक याकी थौरमदुगा मरी लेना मास पास के पेरेड सिंह चीफ मिनिस्टर ना यंगसिनबगा लोइनना कॉन्टिजेंट 15 ना सरुक यादुना मास पास पांगथोके The 125th anniversary मथौ निंथिना पांगथोकपा पुलिस ऑफिसर मदी पर्सनल सिंह दा पुनिंग थौगतना मना मथुम सिंह पीखी चीफ मिनिस्टर एन बिरेना मणिपुर पुलिस क्वास की सेंटिनियल सोवेनियर मसु रिलीज तौखी चीफ मिनिस्टर ना मखा तारदुना चाक चगरिंग अमना चेंकोक अमा मांगथोई हाइबगोम पुलिस की असोइबा थबक अमा तौरकपदा क्रिटिसिज्म पीबदा पुलिस की मोरल सोकननबा मवोंगदा तौबिगनु मणिपुर पुलिस ना स्टेट की दनतना नेशनल लेवल दा सु थबक तौदुना मियाम की मतेंग पांगदुना लागले मियाम की थबक तौबदा थवाई फावबा कटख्रबनी मणिपुरदा हाना लेरंबा मॉब जस्टिस की सनबी अदु मियामना पुलिस ता थाजब थमलकपदगी हौजिक्ति मॉब जस्टिस की सांग यामना हंथारे लॉ एंड ऑर्डर की फिवम मखा ताने हेना फगना बहनबदा पुलिस अमदी प्रजा अनि की मरक्ता अफबा मरी लेहनबा तंगाई फदी हाइकी मणिपुर की मियामना मणिपुर की पुलिस सिंगा सिरेली बथाजब एतवेना फामना में ड्रग्स एतवेना फामना में एंटी सोशल एलिमेंट्स Market sini sepuluh yang berdepan memulai. Market sini nanti dipaupi oleh polis. Market sini nanti misal sini nanti di adu dapat adu lagi dipaupi oleh. Masih ini atmosfer si create untuk mengenal berkaitan dengan lagi. Tapi polis sini na human service na humanity behavior na perjalanan yang dapat utuk pesan. Adu ni na community service. कोई होकर भी नहीं है ना इंटरनेट और स्टेट से लेबर पुलिस सेक्शन गुनी मतलब डीसीपी का ताना लगा होम डिपार्टमेंट का ताना लगा मतलब कितना तो होमनी इतनी काम हुआ है DGP LM खौतेना मणिपुर पुलिस की सही चामकुनमंगा असिदा सिंथानिंगाई ओइबा थबक कया पांगथोकपा ngamkhre सिंह अमदी तमदा लैबा लालौबा सिंह थेंगनादुना लाकपनी मसिदा पुलिस पर्सनल कया थवाई कटख्रे स्टेट फोर्स ना थबक निंगथीना तौबदा मियाम की मतेंग संगी पुलिस अमदी मीडिया का अफबा मरी थमनना बा सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम कया पांगथोकख्रे हाइके ओके वसही निकु अमुक असिरा यूजी ग्रुप सिंग एक्टिविटीज ना इकोई की इंटरनल सिक्योरिटी अमदी इकोनॉमिक डेवलपमेंट दा आईएफ पर कया पीरी नंबर असी की मरकता मणिपुर पुलिस पर्सनल सिंग ना होना फना
Imphal East Police Commando na sum Manipur Police ki chamakun manga suba raging de thoram harau tayam na pangthokre numidangi matamda Commando Complex District Headquarters amadi CDO unit ta outpost singda candle thanduna thoram asi harau tayam na pangthokhi Manipur Sangai Festival Bharat ki President Ramnath Kovind na hogdok lagani haina Chief Minister N Biren na ISTV News ka khanana unabada phongdorakle mahakna makha taraduna November gi tang kunma thoidagi hogduna pangthokadawriba Manipur Sangai Festival asi hanna sangai gi laifam oiriba kaibul lamjawda hogdokani haina tawramba adu nauna amuk semgat sagat kadaba mayam ama laibana matam sangadaba amadi President masamakna mafam aduda Sangai Festival lakpada helicopter sizinnabaga loinana helipad na singba nauna semgadaba amadi Security ki khudong sadaba kaya laibana Bhagya Chandra Open Air Theatre da oina Bharat ki President Festival ase hogdok lagani pangthokadawriba festival asi prithvi gi miyam da khanganaba amadi sangai bu hena pak sana miyam khanganaba gi pandamda festival asi gi mangoinana lokta ke koibada half marathon ama pangthokani marathon asida international gi thakta marathon lamjen chenba miyoi kaya su yawgadawri Sangai Festival asida ahanbo ina Northeast Investment Summit amasu November gi tang kunma thoida Bharat ki President hogdokani Summit asida tongan ba country singi ambassador sing investor amadi maming leraba company kaya gi miyoi singsu saruk yagani haide Indo Myanmar amadi India gi free trade oinana ba Bharat Sarkar dal engak asina taksilli State asida mapan gi miyoi sing lakpada khudong sanana ba India government na PAP zahi manga lokthokre haike ekoi half marathon ama कोई लोकटाक के अकोई बदा सेलिबा रिंग रोड तो अदुदाइदा किलोमीटर कुमाथोइमु मसिदैदा फॉरेन गी रनर सिंग यावगदोरी करिगिनो अखोइना मसिदैदा मसि चलले जायब काना अखोइना प्रमोट तौदोइसे करिनो यामना पेक्युलरिटी ओइरबा दुगुम संगाई अदुगुम फ्लोटिंग गी अखोगी बायोमास फुम अटावो फुमदी की मटकता संगाई को सुगुम मा पृथ्वी लेते पोट अमा लई गाइसे सिदा चुमनगी फेस्टिवल दु नतब आ मफमदुदा उहननिंगबगी प्रमोट तोंनिंगबगी पोतुने कोइना आ मखा आदा पुगेना एकोइना खंजरिबा था सिकी तांकुन माथोइदा पांगथोकदौरिबा निंगोल चाकौबगी थौरमगी दमक मणिपुर सरकारना मणिपुरगी मियामदा nga marang kaina phanghanaba khannaba thorang lokhale haina मणिपुरगी चीफ मिनिस्टर एन बिरेन फोंदोख्रे Handak Manipur da ising isau thengkhang kayarak thoktuna ngami singna awaba chaitheng pikhibana Manipur sarkar na handaki oina nga khwaidagi yamna puthokpa farmer da lupa lakh amagi mana ani subo oina puthokpa farmer da lupa lising humbudra ahum subo oina puthokpa farmer da lupa lising humpupi nanaba thaurang lokhatle Indigenous ki nga puthokpa singdana lupa lising kungi mana pigani singi mafam singda nga puthokpa farmer singda su akhanaba mana pigani handaki oina farmer singna nga puthokpa sintawbagi transport charge sarkar na puthokuna nga gi pothok henna phanganaba akhanaba thaurang lokhatle haina phongdorakhi singi lamsiti pa khara yam tangna thokpanina moigi aduna kaino sida khoi moigi da su singi da yam puthokpa kangpu duna 20000 piba moida farmers in the hena interest in na moida wada na bhai tare nga gi transporter ko matam da hana di moi masa na transporter handakti transporter tawrok pagi madus gi sar so ko government na puthok birani aduga mu stool saraga moina sa bo yon gada bodo du stool du so koina government na free da adu minus habiraga praja gi demand du mit tong na bai na koi sarkar gi side gi fishery department gi side gi koi kan hona jari Ningol sakobana lakpada Manipur Pradesh Congress Committee ke President N Haukipna yaipa paujel pirakle yumnak on khrabi sagai lana chat khrabi mache masal ningol oibi singbo mama mapa amadi mabung mokpa oibe singna chak kauduna saminaba amadi mabung mokpa singda ningol singna yaipa mangol pibagi thauram ningol chakauba kumai asina lakpada Manipur da hana sunaba kaya thadoktuna chaukhatpagi lambida hena khumang chauksinba nungsi sanana hingminaba santi leiba amadi nungai yaipa ba lamdam ama oirasanu haina the N Haukipna yaipa paujel pirakle Mitai jati ki khwaidigi chawba ningol singi numit nungairaba ningol chakobana lakpada maru oina kumai asibu saruk yariba miyamda nungba assembly constituency ki MLA gaikhangamna yaipa paujel pirakle Ningol sakobana lakpada MP Dr. T Mainyana su Manipur miyam maru oina ningol oibi singda yaipa paujel pirakle kumai asina mabung mokpa mase masal singi marakta hena setpa mari purakpaga loinana wata padaba nunga yaipa lamdam ama purakpa oira sanu hairi
Sagai on krabi mase masal ningol oibisingbu mama mapa amadi mabung mokpa oibisingna chakauduna mathe lukoi saminaba amadi mabung mokpa singda ningol oibisingna yaipa mangol pibagi thauram hianga gi nini panba lagliba tangkun mathoida pangthokadawriba ningol chakauba nimit asigidamak Manipur gi tongan tongan mafam kayadagi ningol chakayana khwaramban kethelda potchai leiba laknari Masina Imphal City da mi sinbagi sang hengalakli ningol sakobagi pot lairaga thorakpa ningol kayana ningol sakobagi aheningba saktam sing ISTV News da phongdok narakli aina sahi magi amutang kana tawbane na kitang angambado pige na tawbane kaim haide moina di lauruno leiruno nang ngamoina adum haeba adu aina sahi magi amutang lakwa ningol sakobane na angamba khara pige na adum leirakone amakatane se adai mani singidi pukham masa se thawdok lai kan da sine na bai na mari manga pibirage na aduga nglaureiba paudalibu ichina punna sahi amada go punna unaningbo unaminaba go sida nungaiba pawa pami unabudun nungaiba pami go sida adu paisa nungsa adu dagi yam khanba sida pan ngamdaba imungde mapi tani go angamade phare go ngamdaba imungu ka yengan ba sum pame hai tare tanjing ham da ne adu moi yamna laite da khara da ne hayo ningde ina khum min di ngami laira ba khoi di ngam de ba adun hayo ningde ai gi ina mai chanjing du kai hai de ai ju angam badum lai ban Amarom da Diwali amadi ningol sakobaga mari lenana khwaramban kethel da potchai leiba laglibe singna makhoi na purakliba sel yauna atai polam sing section ba city police ki maikai degi khanghali pot amadi sel mangba yaurabadi police ta pau pibiu haire Ningol sakoba lakpaga iroinana tongan balup amadi sangstan kayana yaipa paujel pirakle Communist Party of India Manipur State Council na nimit asina lakpada masal mopagi mari hena sesin hanbatana tana iramda masita sajaba pothok singna masi masal singda khudol tamsi makhata na kumai asina lakpada lamdam asida leiriba kanglop masal punna nungsi sanana hingminaba nunga yaipaba santi amadi jakhotpa purakpa oirasano haire Southeast Asia Cultural Organization su kumai asina lakpada yaipa paujel pirakle nimit asina kanglai khunai miyamda afaba chawkhatpa ingtappa tangdu leitaba punsi nungsangba hiram kuding makta watta padaba amadi masil manau oibagi afaba mari hena sasin hanbaga loinana nupi ga mari leinaba wathok kaya su tungda thoktaba oirasano haire Manipur da su mai ki kumhai Diwali ngasi Hindu laining satpasingna harau tayamna pangthokna khre yumthong kudingda mai thanuna langi lairembi Lakshmi da watapadana ba thongni zakhi Imphal City gi mafam kaya da laitengi mai thanduna kumai asi pangthokki mioi kaya na Diwali gi mai yengba lakna khi district police na miyam gi khudong sanana ba amadi asoi angam thoktana ba ngak senbagi thabak lokhat khi Manipur Fire Service na su mai ho langpok thoktana ba mikup na hom singna laiki District Administration na bambola thabada athingba thamkhrabasu city manungda maikapi yauna ahoba bambola kaya marum thabagi makhol takhi Lamdam sigi ipa ipu kaya na sisinaramba manama sing kaya da kanaraba hidak kaya yawi habasi ekhoina khangdabadegi miramgi hidak kaya na mahut sinkibasi punna khangminaba matam oire haina Health Minister L Jayanta Kumar na phongdokre wafamasi Manipur State Medicinal Plants Board Directorate of Ayush Lampel Fat amadi Development for Needy Welfare Organization Segarot na punna sinduna Segarot khairakpam lekai da pangthokpa chahum humpu manga subad day school activities hawdokpagi thoramda phongdokkibani Tharamduda Ward number 9 gi Councillor Sunil Ayush ki Director Dr. Eguneswar Sharma amadi atai masak naiba mioi kaya su saruk yaki Numit sahum pumanga supna pangthokada ba tharamduda wangang laduna Director Guneswar na Government of India Ministry of Ayush National Medicinal Plants Board New Delhi na pambidagi hidak oibaya ba kaya phanglibagi maramda hogalakliba mahiroi kaya da khangana ba painting competition amadi essay competition na singba pangthoktuna lakle makhata na su pangthoktuna mahiroi singda hena khangana ba honagani haikhe
Health Minister L. Jayantakumarna makataraduna lamdam asigi layoy kraba ipa ipu kayana lamdam sida phangba pambi amadi mana masing kaya sizinaduna laina kaya dagi ngaktoklami adumakpu aikhoina thausadaba amadi khangdabadagi ngasidi kanaraba pambi kaya mangsilakle Manipur government na mangsilakliba mana masing pambi kaya thananaba santhang kaya piduna hidak oina sizinaba yaba pambi kaya kananaba scheme kaya paikhatle masigi saruk amo oina school khudingda haikru pambi thananaba thabak paikhatpa haure Mamangai dagi sizinnarakpa kanaraba mana masing kaya mina maming onthoklaga chemical hapa hidak na sinkiba asina lamdam sigi senmet londa akaiba oirakibani state asigi sel tumgi phibamda chawkhapra puraknaba kanaraba hidaki masal yawba mana masing amadi pambi kaya yokhasi haina apil tawkhi ngomsi koi singasi si thabak si da koi khumang chokna changsi isa isa gi eni lamamada maning namaya da mamangda di cham cham thabi ya bang aktani ro thar matung de khoi yam chakot ba nungai ba hakchang tikil long makalgi khunai mo isi Tungda tongan mathimda pangthokpa painting competition essay competition gi makok mathang takrabasingda mana mathum su yanthoke Thangja amadi nongmaijing limit khudingi chathariba Night Plaza Imphal Evening gi saru ama oina All Manipur Working Journalists Union Amjuna lakliba October tang 12 nongmaijing limit ki numidang pung 8 makhai taba matamda Mahut Department ke sponsorship makhada sport painting competition ama pangthokani haire Thimna Clean Imphal City haibasida oigani saruk yaningba class 6 tagi 8 phawbagi manungda leriba mahairoi singna Manipur Press Club tagi akupa marol khanglaba yagani makok mathang taraba singda selgi mana supigani haire Housing marak thana break amatang lauzari. Lakle yaurakle ngasisu ningsing hali nahongnana lamdam sigi ningoloi bisingna Kaurang na ngaijarakpa hiyangai gi tha hiyangai gi nini panba ningol chakauba mabung mapa oibasinga mache machal oibasinga igi iri thiriba chakau thani hiyangai nungsi liklam kahanda Mapam lamdam pang libi lamdam shigi ningol sing Mathelu koi semduna ngamjaba khudol tamjanabagi damak ngairiba lamdam sige piba sing Ani gi loinaidraba nungshimari ningsinglasi pumnamaki mafamda inglising ani tara taret ki ningol chakobana lakpada ISTV gi maikai dagi yaifa pauzel bizari Iraipak Irangdam Manipur ingtakpa lamdam ama ohelasi Happy Ningol Chakoba Happy Ningol Chakoba Hirujo Coaching Institute admission open for 4-month CBSE comprehensive course for class 9, 4-month CBSE revision course for class 10 and 12. Class commencing from 11th October 2017. Class timing 4:45 to 7:30 p.m. Features probable questions, discussion, previous year's questions, discussion, study materials, worksheets, practice test series, mock test, performance assessment for its students. For details, please contact Hirujo Coaching Institute. Contact number 813102564. Aigi thamoina achit pathasaba thamjari Sri Manipur Jewelers. Yumda sumlay raga khanbana di kana roi engonda loina thengna khrabani wakhal do wagana lao aikoi kudingo phasarina rase miyam gi apamba design kudingo soidana phanglagani Sri Manipur Jewelers Hakchangi labor solak padagi producing aktaba hakchang choktarba tumma chaba yaraktaba khong hama nungayaktaba singidaba amatta naraba upaidi jolip syrup amasu Jolip capsule will change in this review. Break itungda taramna oksari makhataba pauda Handak Tengkang Nai na Sukiban Nong na Thobal District ki Lilong Kendra gi manungda level of sing mang tak haliba Manipur gi lawmi sin missing ya awaba asi yang biraga Central Government amasung State Government na awaba ko kan binana ba farmers sing na sarkar gi pukning sing silakli Ising isaw na manghan kraba lawfam sing Pioneers Farmers Club Life Rakpam Lilong Haureibi ngangaw lawfam Farmers Club Lilong Karampat Local Farmers Club amasung Singjaw Dolai Thabi Local Farmers Club ki mihut singyaw na ngasi mafamdu da satuna haktheng na yang sinki Hiram Sigamari Lenana Lilong Karampat Local Farmers Club ki Chief Coordinator MD Firoz Khan na Lawmi amadi sinmi singna ekhoi matau karam na hingadagi amadi kadai dagi pothok laklaga karisa gadagi khalubada suicide tawningbagi wakhal fawba lakle Lawmi khuding magna lawriba lon Lawmi singya awaba yengbiraga thabak paikhat piyu haire
अदुगी डिस्ट्रिक्ट की पैकेज अदु पीरे हाइना कैबिनेट सिटिंग दा फम्मगा ngangnariba taunariba mayam ase tabada manipur da leiriba lomi sinmi akhoi se isa itom da society tauning bagi chap chaba wakhalo lado phil tauraba tanja asi makta ni akhoi na lomi sinmi singya awa singa se state government central government ani makta siat kai na akhoi masi wafam je matang yawhanning bagi damakta akhoi punamak khangmin na bagi damakta ngasi gya sugum laba media gi conference se akhoi na taujabane Tamenglong DC na tamadagi tamay da office hongna bagi order khudak ta hando unatrabadi thorakpa daita DC na pugadabani haina ngasi Manipur Press Club ta pangthokpa pawgi mi famda tamay students union gi president oramba jinra pamai na phongdokre mahakna makhatana hill inclusive infrastructure growth project tamada saba chada marfudra loire athubada sangana bahona ringai da DC na tamay guest house to aina sangaragani haiba khudak ta hando unatrabadi court ta thengnaragani haikhe एखोगी तमा स्टूडेंट यूनियन की अयाब यौद्रगा तमे गेस्ट हाउस दा असीगी बैंक असी थमखरनी है ना डिक्लेयर तौबदो एखोई स्टूडेंट यूनियन सिंह ने याब यानिंगदब फोंदोकपनी करीगुमा डेट 23-24 दा इनॉग्रेशन तौगनी हाइबगिदो फिरेप होंद्रगा अदु नुमित लारगा तौखरे हरदी एखोई स्टूडेंट यूनियन याब hesitation taurakpada krigumba any incident thoradi responsibility do gi responsibility do DC ga tamegi STO na nogani Lamlong kaithel nong singi phibam hek phabaga sagat pa hauragani haina khurai kendra ge MLS su oiriba parliamentary secretary home L Susindro na phongdokre wafam singasi lamlong kaithel da potpham family bi ima ibel singda ningol sakaupaga mari lenana khudol tambagi thoram da phongdokibani Susindro amadi mahakiloina bina lamlong kaithel da potpham family bi ima ibel singda phi amamam khudol tamki paumi singda wangang laduna MLS Susindro nam akhata raduna kaithel asi sanana ba urep uyung tamkiba kuire adumakpu nong singi phibam fatabana maram oiraga saba hauba ngamdana lakhibani adubo athuba matamda saragani haiki Amaromda ningol sakaubaga mari lenana ningol singdasu kendra asibu sakhwana bohanabada achauba thaudang laubiyo haina appeal tauke sakhwana honotamda mayam punamaki ningol singi achauba thaudang lei aduna maram orakanda khoi ningol singbu nisingbe oina ningol singi damakta khoina si ima kaithel oibiriba khoi lamlongi se lamlong kaithel sida ima sing mayam singida khoina asumba khodol sing asi tamjabani Imphal East District Police na Imphal East District ki tongan mafam singda Diwali amadi ningol sakau pagi mangoina na lagaw khawpa miyoi kun amadi yamlaba lagaw maru amadi paisa sing phagat khre phagalaba lagaw maru sing adunga si Imphal East District Police SP office da paumi singi mamang da puthokre SP Imphal East ke kabibna maru aina Imphal East District Police na phagat liba lagaw maru sing asi ayambana haingang area dagini Imphal East District ki manungda leba praja singna lekai lekai da lagaw khawhan bigano police na lakpa drive da praja singna sumateng pangbiyu makhatana Imphal East District ki manungda lagaw khawba amadi zwar sanabagi mayokta drive chathakigani haina phongdorakhe encouraging the lagaw will lead to more and more problem in the locality also, so I request the locality lekai leaders to help the police whenever we come for the raid and to help us to catch the organizers of the lagaw. Ngarang City Convention Center da Dalai Lama opagi tharamda media sing ikai bepirak khibagi thawong taraina laude chenaba miyoi sing thigalaga chapcha ba chairak pigadabani haina amjugi president wangkhepcha samjaina phongdorakle ngasi ISTV news ka khanana unakhiba amada wangkhepcha samjaina asigumba thawong asina democracy bu masak thenbada natana media sing bu thoksa dabagi khudamne mamangda su kayarak hana thokraba thokdok asi amu hana thoktana ba Manipur government na mapung phana thigat kadabani haike मधु सिलेब काबुसिना कमाई सोइबनो असुबिदो कनाना तौना दु मरि बोथो ति थिगलागांदा मधु अखोगी मोमोइदा अखोगी आइनि बसरा पिगिदामनि अदु पिद्रगदि आमजुनो तुमिन लैथो हायबे सेकोना हाइरबने Amarom da paumi singna lambi satfam da phamduna pau laukiba adu miyam khanganaba social media da thagatluba ISTV network ki paumi da sakhangdaba miyoi amana ki helakre masagi asengbe account nataba Sonia Hizam kauba amagi account sizinaduna phanjauba singkhai kauba miyoi amana ki hanbagi thabak adu satharakibani thawdok adubu mapung phana condemn tawbaga loinana amjugi president wangkhepcha samjaina atuba matamda amjuda laktuna sengdokladrabadi mahaki mathakta chapchaba ain gi tengbang lauragani haire
야세 공가운로보다 아고 그지기 반종국 증세 이신 야오로보다 카겐 기버도 마나도 그렇다마도 우드로 떠고다니 아도마도 한도가다니 아도나 트라게디 능이나 타디 페미션 사스 떠고니 카키 헨마 켄 카겐 바마 떠오레 아 증세 해리비세 가나노 아도 증세 시기 바탁다 거기 암주나 짭사바 디게 엘렉션 로고니 아 그리고 마마 사먹나 마기 마밍데 탑스 너떠바 마나시다 소네 히제 마이버기 페이스북 어카운트 시디게 마나 마삭 로라가 마나 그 타갈레이버세 마시 염 춤데 아도나 कोई आमजूगे में कह दी कि इन्हें ऐसे प्रेसिडेंट में हाई रही सुगुम्बा मीडिया की मतलब तो कुछ फ्लैगशिप जाओ सिंह से बस मीडिया की ममाई दम मोइना अमूब काली ताई बनी आमजूग सिंह की मतलब सब साबा कोई की आमजूना कोई की आइन थोंग सब लोग बनी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर लौबा क्लास 10 की परीक्षा दाम अकोक मथंग ताराबा मियोय अहुमदा रेड रेडिएशन ना लिसिंग अनि तारा हुमदोइदगी पिरकपा स्कॉलरशिप हंदक सहीगी ओइनांग असि यंथोखरे रेड रेडिएशन सिंधुना कोनुंग ममांगदा लेबा मसा लेम स्कूल दा पांगथोकिबा स्कॉलरशिप यंथोकपगी थौरमदा या स्कूल केंद्र के एमएलए टीएस सत्यबर्ता कोसेम की कंट्रोलर पीएस मंत्री साइंस टीचर्स फोरम की वाइस प्रेसिडेंट युमनाम नबकुमार न सरुक यादुना स्कॉलरशिप सिंग अदु यंथोकी लिसिंग अनि तारा हुमदोइदगी पीबा हौरखिबा स्कॉलरशिप असि कोसेम की एग्जामिनेशन दाम अकोक मथंग तारबा मियोय अहुमदा सही मंगा लेप्तना पीबनी हंदक सही की मकोक मथंग ताखरबा मियोय तरा द स्कॉलरशिप की मना यंथोकी अल्टीमेट एकेडमिक चैंपियनशिप स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन हंदक सही की ओइना माय पाखरबा मियोय सिंगदसु स्कॉलरशिप की सनफम सिंग यंथोकी या स्कूल केंद्र के एमएलए टीएस सत्यव्रतना ब्रह्मपुर मंगजल की कलवर्ट ngasi संगादुना मियाम द खुसिनखरे थोरमदुदा आईएमसी वार्ड नंबर 39 की कोऑपरेटर एल इनुंगानबी वार्ड मेंबर एन इमोसाबी अमसुंग आरके मनोरमा सु सरुक याखे ऑल मणिपुर स्टूडेंट्स गार्जियंस ऑर्गेनाइजेशन की पब्लिसिटी एंड इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ओइरंबा खेत्री मयुम सामुंगौगी 13 सुबा निंगसिंग थोरम ऑर्गेनाइजेशन असि ऑफिस दा ngasi पांगथोखरे थोरमदुदा वर्किंग प्रेसिडेंट एन चाउबा जनरल सेक्रेटरी ओयाइमा लोकल गार्जियन एस या स्कूल सरुक यादुना लेखिद्रबगी फोटो दा लै सुकतुना इकाई कुमनबा उतखे Ngaikong Kulen Gram Panchayat की नौना कारकलबा प्रधान अमदी मेंबर सिंह तारामना ओकपगी थौरम अमा यूनाइटेड डेवलपमेंट क्लब न सिंधुना Ngaikong Kulen गांधी बाजार दा पांगथोखरे थौरम अदुदा मणिपुर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन लाइस्ट्रम राधा किशोर क्लब असगी प्रेसिडेंट एम रमेश सुसरुक याके एमएलए एल राधा किशोरना मियाम की म्यूज सिंह अमदी डिपार्टमेंट के ऑफिशियल सिंहना थमोई सेंगना लेबाक मियाम की थबक तौरबदी मणिपुर चौखटपा लमदम अमा ओइबा ngamgani maram aduna पुक्सेल सेंगना थबक तौबा मतम ओइरे हाइखे लाइरेंबी लेकाई महिला पतंजलि योगा समिति अमसुंग लाइरेंबी महिला योगा समिति अनिना दिवाली कुमाई नुमित का मरी लेना ngasi जिरीबामदा लमतु सेंगदोखरे समिति अनि की वॉलंटियर सिंगना जिरी कैथेल की अकोइबा अमदि कैथेल दगी कालीनगर माधव तारिबा लंबी सिंह सेंदोखे तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स दा लैबा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया अमसुंग ट्रेजरी ऑफिस डिस्ट्रिक्ट कंसर्न डेवलपमेंट एसोसिएशन कक्सिंगना थिंजिनख्रे एटीएम बूथ था अमरोंगी ममांगदगी थोंग लोन खिबा अमसुंग बैंक दगी लुपा चमंगादगी हेना लोकथोकपा यादबदगी खोइसाउनरबा मियामना थोंग लोन बगी खोंजंग असि जथाबनी All Manipur Midday Meal Workers Union na demand nipan yauba memorandum ama education minister da pisinduna chakaupa mamangda workers singi honorarium pithok trabadi chak thongba lepagi khongjang October kulumdoi dagi sangsilagani hairi Union की प्रेसिडेंट माइबम लोइतांग अमसुंग जनरल सेक्रेटरी एस टिकेन न पिसिन किबा मेमोरेंडम अदुदा कॉन्ट्रैक्टर अमसुंग एनजीओ सिंगदा मिड डे मील गे थोंग थाकपगी थबक पिथोक पिगनो मिड डे मील वर्कर्स सिंग गवर्नमेंट की वर्कर एम्प्लॉई ओइना सखंगबियो थादा मिनिमम वेज लुपा लिसिंग तरा निपाल ओहेनबगा लोइना सोशल सिक्योरिटी पेंशन अमसुंग रिटायरमेंट बेनिफिशियरी फंगहलो हाइबा यावरे हौजिक मरक थना ब्रेक अमतंगा मुगलौजरी पेंगबा ngaton
ꯐꯪꯕꯤꯔꯒꯅꯤ ꯅꯤꯡꯉꯣꯜ ꯆꯥꯛꯀꯧꯕꯒꯤ ꯃꯥꯡꯑꯣꯏꯅꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯃꯔꯤ ꯐꯥꯔꯕ ꯄꯦꯡꯕꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯉꯥꯇꯣꯟ ꯅꯤꯡꯉꯣꯜ ꯆꯥꯛꯀꯧꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯗꯤꯁꯀꯥꯎꯟꯠꯁꯨ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯉꯥꯇꯣꯟ KG 5 ꯂꯩꯕꯗ KG 1 ꯐ꯭ꯔꯤ ꯄꯦꯡꯕꯥ KG 10 ꯂꯩꯕꯗ KG 1 ꯐ꯭ꯔꯤꯗ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯑꯀꯛꯅꯕ ꯃꯇꯝꯅꯤ ꯉꯁꯤꯃꯛ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯛꯇꯨꯅ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯇꯧꯕꯤꯍꯧ ꯐꯪꯐꯝ S Tomba and Sons ꯄꯦꯡꯕꯥ ꯐꯥꯔꯝ ꯍꯤꯌꯥꯡꯊꯥꯡ ꯕꯖꯥꯔ Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean, and healthy water. She come up. Kanang nupazipo. But kasagatan na nang kayo. Lala, ngayon hum na ready. Ay tunay siroy dro. Namti ay. Alex, parang kajo. Songsin dahango ba? Napamamasak to lady. Namti ay. Paano di ba? Ningon mo ati nang ay kataba. Amukan na taram noksari makataba pa mo pizeri. Nonen district ki Hausong area da legal aid clinic ama district and sessions judge Imphal West M Manos Kumar na ngasi hangdokre thoramadu da Hausong village authority ki chairman Dinta Inka amasung member IK Agasi su saruya ki tungda Hausong community hall da legal awareness thorama su pangthoki thoramadu da advocate Kaisam Dhanena resource person oina wangang ki chief guest oikiba Manos Kumar na lo khudingmak aikhogi nat ki satna bidagi semlakhiba ngaktani kunai asi chawkhalakpagi matung innam asigi mayokta leiba thabak thorom kaya su hengalakle maramaduna aikhogi ngak senaba lo asi yamna maru oi haiki Ziliangrong Youth Pranes Sindunari Q Itel de Thoram None Bazar Dang asi pangthokre Kotlen amasung Sinam Kundal ising masamapan Marvudramari ge October 18 da passenger bus ama inthaduna misam kuntra hena laikidaba thodok adubuning singduna namit asi Black Day haina su pangthoki Thoramaduda Naga Hoho UNC Ansam Naga Women Union Manipur CNPO NPO Tangkhul Nagalong Ziliangrong Baudi Manipur na singbagi lusing basing saruk yake Lising masamapan Marfudrama Thuidagi lising masamapan Marfudrama nga fawbada Kanglop ki irang da laikhidraba Nagasang imafamday kay kumnaba utki Hairok branch canal tawgani haba asi Lady Balomi singna yabangamloy haina JCA Hairok ki president KS Maipak na fongdoratle ngasi Manipur Press Club ta pangthokpa pawgumi phamda KS Maipak na Hairok branch canal sabada pata hairibe singi warep oina thingbale libani Canal asina mangjabana heli maram asina lising anita maridagi JCA na thingduna lakpani haiki si han main canal torom si wangjing yorop ka kanda canal phel oi na dum lai main canal bo phel oi group si the branch canal amuk tok chalaga lamji mangan bai sabak tane lamji kanaba amta leite maram aduna agoi canal si toba local loming singna agoi yajaning de agoi haijeri bo wakat si machine Akoy machine sarkar na praja akoy bu ngami haidana akoy machine ki damakta akoy kadorone low udna sa na sisu siba mo na halu siba aduma halal ni akoy Nauna sem ki bad district singi manungda Kangpokpi district oina public health engineering department Kangpokpi division ki office Kangpokpi da pidabana Imphal East ki manung sanba sing mairong dalaiba Imphal East district ki investigation and planning division ge office complex ta hangdogle haina Kangpokpi PSC division ge executive engineer na thadorakpa serola mana khangalakle hauji sanabagi paw amuk phangbigani Ngasigi sanabagi pausing boyaning thojamdagi hana phangbigani Densi College Modbung bu maiti bapiduna A Pratap Singh Memorial Manipur University Inter College Men's Tournament ki champion oikre Manipur University Sports Committee ki miyeng makhada Regional College Lilong Chasing na sinduna thasi ki tang tara tagi team kunmanga na saruk yaduna Lilong Chasing playground na satharakiba A Pratap Singh Memorial Manipur University Inter College Football Tournament ngasi loisin kre loisin bagi thoramda Minister Karam Syam Regional College Lilong Chasing ki governing body ki secretary Tonjam Mani amati
अतई मसक नारबा मियोय के सु सरुक याखी सथर की टूर्नामेंट असिगी ngasi अरोइबन मिट की साना की मैच दा कक्सिंग खुनो कॉलेज उमाथेलना प्रेसिडेंसी कॉलेज मोडबुंगबु गोल मंगा अमद माइथिबु पिदुना चैंपियन ओइखिबने मैच असिदा माइ पाखिबा कक्सिंग खुनो कॉलेज उमाथेल की गोल सिंगदु एम गोविंदास ना मैच की तरह सुबह मरी निफु तरुक सुबह मिनिट गोल अनि चनखी अतोपा गोल अहुम मदुना एम कृष्णदास के आई चंद्रकांत मरी के डेविड कोमना मैच की मापल सुबह कुंतरे सुबह मरी हुंपुतरा मापल सुबह मिनिट चनखिबने मैच असिदा माइथिखिबा प्रेसिडेंसी कॉलेज मोडबुंगी अमतंगारबा गोल अदुना जांगौलुन होरामना मैच की हुंपुतरा निपाल सुबह मिनिट पेनाल्टी दा चनखिबने मैच असिदा कक्सिंग खनु कॉलेज उमाथेल की सानरोय बुलू याइमा चंद्रकांत अमदी प्रेसिडेंसी कॉलेज मोडबुंगी सटखौगिंदा मैच कंडक्ट तोखिबा रेफरीना येलो कार्ड उठखी विनर ओइरबा मदी रनर्स अप तारबा टीम सिंगदा सिलिलांगि सिंगी माइकैदगी ट्रॉफी सिंग पिदुना पुंगनिंग थावटखी अमरोमदा सिलिलांगि सिंगी माइकैदगी सेलगी मना पिबगी सनबी लेत्रबसु थौरम बपु ओइखिबा मिनिस्टर कराम श्यामगी माइकैदगी विनर ओइरबा टीम कक्सिंग खुनो कॉलेज उमाथेलदा लुपा लिसिंग तरा मदी रनर्स अप ताखिबा प्रेसिडेंसी कॉलेज मोडबुंगदा लुपा लिसिंग मंगा पिदुना सानरुई सिंगबु पुंगनिंग थावटखी लाइरिबा यूथ की टैलेंट सिंग से कोई encouragement tawbasi watpa sarkar gi side gi puning tawgat pasi watpa sinamaram oidana enna mating thokna phudok pa yabadu marugi khurong jawa phangdaba se akoi sarkar sina khangi aduna koi narol sing se talent sing se phudok nana mohana bada sarkar gi policy mi makhada ting pangnana ba akoi onagani aduga khanju khanari akoi gi lejari ba narol sing gi potential se adi yamna leiba bone koi se हिरम खुदिंग मक्ता अदुबो संजा थुमजा करप्शन मरम कोइतना अदि मांगा इबा नारोल सिंगी पोटेंशियल सिंचे अकोई करप्शन से अदि मरु फंगना मुथलगा अकोई नारोल सिंसे पिथ्रीबिदा यामना मटिंग लैबा नारोल सिंग अमा ओइननबा होनबा अकोई की मदुगी दंता अकोई सरकारना अदि तौबे अब तौगनी अदुगा कोई नारोल सिंची तुंगी अदि यामना आसानी हाबसी अकोई खंजबगलोइनना टेंग पांगना बहोनरी सिंजमई केंद्र कांकुट टीम एना कोंथौसम केंद्र कांकुट पुमाइथिबा पिदुना सथरिबा तरुकसुबा मंगसाताबम इबोयमा मदी पुइनबटी मेमोरियल लिकम नॉकआउट केंद्र वाइस कांग टूर्नामेंट की फाइनल संख्रे हरे कृष्ण मरी इमुंग मनुंग स्पॉन्सर तौरगा सिंजमई कांगछंगदा सिंजमई कांकुटना सिंदुना ममांग थागी तांग कुनमंगादगी कांकुट तरामाथोइना ग्रुप मरी थोंगना खाइदोक्तुना सथरिबा तरुकसुबा मंगसाताबम इबोयमा मदी पुइनबटी मेमोरियल लिकम नॉकआउट केंद्र वाइस कांग टूर्नामेंट की ngasi sanakibा अहानबा सेमीफाइनल मैच दा सिंजमई केंद्र कांकुट टीम एना कोंथौजम केंद्र कांकुटपु पांजल तारनिथोइ निपालदा माइथिबा पिदुना फाइनल संखिबनी सथरिबा टूर्नामेंट असिगी अनिसुबा सेमीफाइनल मैच हायेंग नंबोल केंद्र कांकुट अमदी खुंद्रापम केंद्र कांकुट का सानगनी PIC मोइरांगना इको बिष्णुपुर माइथिबा पिदुना तारानिथि सुबा एल बालानंद मेमोरियल सेकेंड डिवीजन फुटबॉल लीग की फाइनल संख्रे डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन बिष्णुपुर सिंधुना मिनी स्टेडियम बिष्णुपुर ममांग थागी तांग कुनिपालदगी टीम 15 ग्रुप अनि थोंगना खाइदोक्तुना सथरिबा तारानिथि सुबा एन बालानंद मेमोरियल सेकेंड डिवीजन फुटबॉल लीग की ngasi sanakhiba अनिसुबा सेमीफाइनल मैच दा PIC मोइरांगना इको बिष्णुपुरबु गोल अमा सिनोदा माइथिबा पिदुना फाइनल संखिबनी मैच असिदा माइ पाखिबा PIC मोइरांगी अमतंगारबा गोल अदु KI सूरजना मैच की मरीसुबा मिनिट संखि सथरिबा लीग असिगी अरोइबा मैच था असिगी तांग कुनिथोइदा PIC मोइरांग अमदी थास्को खा खुनौगा सानरगनी अमरोमदा एसोसिएशन सिना सिंधुना ग्राउंड असिदा थासी के तांग निपाल दगे टीम निपाल ग्रुप अनि थोंगना खाइदोक्तुना सथरिबा सही 35 मखागी अहुम सुबा ए इबोटन मेमोरियल थर्ड डिवीजन फुटबॉल लीग की ngasi sanakhiba क्वार्टर फाइनल मैच दा AOIC टिंकाई खुनौना थास्को खा खुनौबु गोल मरी सिनोदा माइथिबा पिदुना सेमीफाइनल संख्रे मैच असिदा माइ पाखिबा AOIC टिंकाई खुनौगी गोल सिंगदु थांगनियोना मैच के कुनसुबा मदी हुमफुसुबा मिनिट गोल अनि संखि अतोपा गोल अनि अदुना जे हाउकिबा मदी एल बाइपुना मैच की तरे सुबा मदी कुंथ्रा मरी सुबा मिनिट सनखिबनी सथरिबा लीग असिगी अहानबा सेमीफाइनल मैच हयेंग नुंथिल पुंग 12 मखाइ ताबदा MCK कबो वाक्सिंग अमदी लसाल लेमा पोफंगबा सानगनी अनिसुबा सेमीफाइनल मैच नुंथिल पुंग 2 मखाइ ताबदा NGAKSA ngaikong खुलेन अमदी AOIC टिंकाई खुनौगा सानगनी
Thakasari boyai makataba sanabagi pauda Goa Badminton Association sinduna handak pangthokiba All India Sub Junior Badminton Ranking Tournament ta sahita mangagi kanglupta ahom suba position lower kraba Khundrak Pam Vidya Chandra ngasi Badminton Lomjing Lup Wangjing na haraw tayamna oktuna pukning thawgat kre District Youth Affairs and Sports Office Tamenglong na sinduna Inter-College Game sahita na mari makhagi football gi child selection October 13 dagi 22 phawba Sports Complex Lower Ground Tamenglong da pangthok lagani Tamenglong District ki mahiroi singna entry form office asidagi laurana ba khangale Thobal College na yumbu oiduna Inter-College Kabaddi nupa amasung nupi gi tournament October 13 dagi 19 phawba college asigi indoor hall da pangthok lagani Saruk Yaningba Manipur University da affiliate Tauba College Singna Tha Sige Kolumdai Phawi Manungda entry form pisilak na bakhangale Haujik aying asagi pau amuk phangbigani Ngasigi oikhibai ngasagi pauda ICAR lampel patigi prepa paugi matungina ngasigi khwaidagi sakhiba Celsius degree 19 ani khwaidagi ingba Celsius degree 12 ahum Nuksita yaw ising munil gisang ayuk da sada mariputara nuktil da sada humputara humdoi oike Ngasigi nong suki pagisang suino dasmik mga millimeter ni Aroy pada maru iba pau umuk pizari Sarkar asina tha taruki manungda Manipurda law and order gi phibam hainingai leitana phagaran mangamle haina Chief Minister N Birena police raging degi tharamda haikre Manipur Sangai Festival Bharat ki President Ramnath Kovind na hugdok lagani Manipur gi ngayok farm sing ising isauna kayarak manghan takhan khrabasu miyamda sakau bagi nga marang kaina phangana ba government na thorang paikhatle Amadi Kaksing Khunau College Umathel na Presidency College Modbungbu Maiti Bepiduna Manipur University Inter-College Football Men's Tournament ki champion oikre Ngasigi winadi ISTV na pizaba Manipuri pau matang asida losinjari yang tabiri bapumna makpo amuka hana kurumjari